Dobar dan i dobrodošli u Narodnu biblioteku Srbije na konferenciju za medije povodom književne nagrade Vladan Desnica za najbolji roman 2022. godine. Ova književna nagrada Narodne biblioteke Srbije ustanovljena je 2022. godine, kada je dodeljena najboljem romanu koji je prvi put objavljen u toku prethodne kalendarske godine. Dobitnik prve nagrade Vladan Desnica za 2021. godinu je roman Petlja Dejana Aleksića u izdanju izdavačke kuće Laguna. Podsjećamo da je ovo jedina književna nagrada u Srbiji koju pisci dodeljuju piscima, a u žiriju je 9 pisaca, akademik Dušan Kovačević kao predsjednik, Vladan Matijević, Vladimir Tabašević, Ljubica Arsić, Milica Savić, Mirjana Mitrović, Enes Halilović, Vule Žurić i Dejan Stojiljković. Nagrada će i ove godine sadržati novčani iznos od 12.000 evra i bit će dodeljena na dan sa najviše svetlosti, najduži dan u godini, prvi dan leta i Svetski dan muzike 21. juna na lokalitetu nekadašnje zgrade Narodne biblioteke Srbije na Kosačićevom vencu. Koristimo ovu priliku da prizovemo izdavače da nam dostave romane iz prošlogodišnje produkcije za članove žirija. A nešto više o nagradi reći će nam dr. Vladimir Pištalov, upravnik Narodne biblioteke Srbije, inicijator ovog priznanja za najbolji roman, a potom i akademik Dušan Kovačević, predsjednik žirija. Dragi predstavnici medija, dragi prijatelji, evo drugi put se nalazimo ovde, nalazimo se sa novinarima da najavimo nagradu ove godine. Ja već osjećam da je ta nagrada tradicionalna, da se dodeljuje tek drugi put i ono što ona simbolizuje mi je vrlo važno. Šofer Rodoljuba Čolakovića je pričao da bi Rodoljub Čolaković mogao da piše mnogo bolje nego Ivo Andrić, nego nema vremena. Takav jedan osjećaj odnosa prema književnosti u raznim oblicima se sreće i dan danas. Jedan šoferski odnos. Sa druge strane, Vuk Karadžić je govorio, malo bi mi ko vjerovao kako je teško knjige pisati. U ovom žiriju su ljudi koji vjeruju kako je teško knjige pisati, kao što je znao Vuk Karadžić, i koji govore iz iskustva. Jedan religiozni mislilac, pitali su ga imali, da li veruju u Boga, kaže ne treba mi vera, imam iskustvo. I ovo je jedan odnos prema književnosti, književni odnos. Prvi član ove biblioteke ovde je bio Ivo Andrić. I ona je ta njegova, kako bi rekao, iskaznica broj 1 na našoj izložbi ovde, i on je govorio da je jako sumnjičav prema neknjiževnom odnosu prema književnosti. I mi nastavimo nekako da pratimo tu tradiciju, da imamo književni odnos prema književnosti. Ova naša biblioteka i ona ranija biblioteka koja je izgorela 1941. 6. aprila, to smo obeležili nedavno, su veoma važne tačke u kulturnoj istoriji ovoga naroda. I André Malraux, legendarni ministar kulture Francuske, je u pismu, poklonio nam je bio knjigu rukopisa svog romana o Picassu. I mi nameravamo tu knjigu ponovo da izdamo. A kad nam je poslao taj rukopis koji mi čuvamo ovde, onda je poslao i to pismo u kome piše da on pozdravlja narod kod koga su kultura i sloboda jedno. I mi smo to stavili velikim slovima ovde u hotel. I to je ono što simboliše ova biblioteka. To su, ne samo da su kultura i sloboda jedno, računajući i slobodu izbora. To je izbora vrednosti po meri pisaca. Kao što znate, ona se dodeljuje simbolično na dan kad je najviše svetlosti u godini. I to je jedan zaista onako plemenit moment. Usevi su u punom rastu, dostižu vrhunac zrelosti i približavaju se vremenu žetve, ali pre vremena žetve. Većina divljih biljaka je potpuno zrela u letnjem periodu i ovo je tradicionalno vreme za sakupljanje čarobnih i lekovitih biljaka. To je narodna simbolika tog dana.
To je letnja dugodnevnica je vreme za ozvaničenje bilo koga ugovora i odlično vreme za ponovne zavete. Dakle, u izvesnom smislu to je čista forma vitalnosti i moći, sredina leta, moment kada se pored spoljne slavi i unutrašnja svetlost, ima jedno divan izraz narodni suncostaj. Suncostaj kao da je sunce stalo nad nama, posmatrajući šta smrtnici na zemlji rade. Eto, mi dodiljujemo nagradu pisaca pisma. Da kažem par očiglednih stvari koje znate, koje je Nikola pomenuo. Znači, književna nagrada Biblioteke Srbije je jedina književna nagrada koju pisci dodeljuju pisama. 9 puta 7, što je već sad znamo, čini strašno nepredvidljivo. To neki ljudi ne vole, jer je nepredvidljiva, a neki ljudi vole jer je jedna od retkih nagrada koje su stvarno nepredvidljive. Ne možete znati to jednostavno, ne znaju ni oni koji glasaju, jer glasaju jedni nezavisno od drugih i to je onda čista aritmetika. Članovi žirija su afirmisani srpski pisci, odličani najvažnijim književnim nagradama, svaki iz svog izbora stoji sa svojim imenom i prezimenom, svaki član žirija će iz prošlogodišnje produkcije izabrati 7 predloga, 9 puta 7, svaki sa svojim obrazloženjem i nešto što mislim da ćemo učiniti tradicijom, onda se ta obrazloženja objave u Politici. Tako kao što je bilo i prošli put, tako da nema nikakve dileme zašto je neko glasao za nešto i sve je apsolutno transparentno. Opet ćemo to da uradimo. Interesantno ću i uporediti ove kratke kritike pisaca sa osvrtima kritičara u tim istim knjigama. Roman koji dobio najviše glasova je nosilac naše nagrade koja je 12.000 eura. Ovo mi je jako drago zato što se svi, kada se pomenu neki novac, svi se nešto vrpolje pada. Otprilike kao mnogo je. Pisci su među najmanje plaćenim umetnicima u ovoj zemlji. Ja, možda su slikari tu negde blizu, glumci nađu svoje neke teske, za muzičare već je potpuno druga stvar, ali pisci još jako, znate oni naši jadni pesnici iz 19. veka što su umrli od tuberkuloze, čak su i oni dobijali za svoje pesme i članke, honorare koji su mogli da živimo. Ja danas ne znam ko bi mi bilo šta platio, Politika, NIN, Vreme, ne znam uopšte ko plaća, mislim da niko ne plaća. I otprilike jedini način na koji mi plaćamo pisci su književne nagrade. Zato što u Srbiji od jedne ovakve nagrade možete da živite godinu dana. Što je rekao jedan moj prijatelj, kaže, ja sam pisao svoj roman 2 godine, dajte mi platu čistačice. Obračunajte za te takozvane inženjere ljudskih duša koji formiraju društvenu svest, eto, platite ih platu čistačice za dvogodišnji rad i ove nagrade sada ne može ih biti mnogo, neće razmaziti pisce. To je neka što više govorimo o književnosti i neka pisci budu što više vrednovani od drugih pisaca, ali i od cele društvene zajednice. Znači, na 21. juna, na dan kada imamo najviše svetlosti, na mestu koje ima najviše svetlosti, jer ovde ovaj plato kod hrama Svetog Save i kod biblioteke dobija prvu, mi smo na vrhu, dobija prvu svetlost dana i ta svetlost najkasnije nestaje i simbolički to se poklapa sa smislom ove naše nagrade, umesto da kritikujemo brak, mi slavimo svetlost. Hvala. Dobar dan. Evo, pošto je gospodin Pištalo ispričao sve, ja bih mogao da kažem samo da se slažem s njim. I da dodam da mi je drago da je ova nagrada izazvala od prošle godine veliko interesovanje. To vidimo na osnovu poslatnih knjiga koje će ući u konkurenciju za ovu godinu. Uzgled da kažem, na primjer, da je Laguna poslala 16 romana, znači interesovanje je izuzetno veliko, ne samo zbog te nagrade o koje je vlada pričala, nego zato što jednostavno u Srbiji, koliko mi je poznato, postoji negde oko 400 književnih nagrada i one se stvaraju i gase u zavisnosti da li je rodbina raspoložena da finansira dalje, a ova nagrada grada biblioteke i Vladana Desnice će biti godinu sigurno jedna od
onih koje će biti među prve tri, to je neminovno, zato što ova zgrada u kojoj smo danas je simbol i zaštitni znak svih liga. A malo pre, kada je pomenut 21. kada će biti dodeljena nagrada, ja bih htio da kažem još nešto o čemu je vlada ispričala, a to je da ćemo dodeliti na mestu gde je 6. aprila uništena biografska istorija, veći deo Srbije, i mi smo ozbiljno razgovarali i ti razgovori su u toku, da se na tom mestu podigne jedan značajan simbolički memorialni centar. To je, rekao bih, majici biblioteci koja je ubijena tog dana i sad je 50 godina od postanka ove nove kuće, vredne i lepe kuće, ali na tom mestu u centru grada se mora napraviti memorialni centar gde će ljudi, pošto Beograd ima stvarno jako puno zainteresovanih, ne samo turista, nego ljudi koji vole istoriju, doći i videti i prisetiti se toga da to nije sad kao što je sad ruševina, jedna da je na tom mestu bila jedna od najznačajnijih zgrada u istoriji. Tako da ćemo raditi na tome da taj plan ostvarimo, a mi ćemo se videti 21. juna i nešto malo ranije, kad bude odlučeno ko je ovogodišnji dobitnik. Nadamo se da će ta knjiga biti vredna i da će ostati zapamćena u istoriji našeg književnosti. Eto, tako, lepi dan i lepi povod. Hvala. Zahvalio bih se svima koji su došli danas na konferenciju za medije i pozvaću vas samo da 21. juna dođete na lokali nekadašnje zgrade Narodne biblioteke Srbije na Kozočićevom vencu, kada ćemo i saopštiti ko je ovogodišnji pobednik, odnosno pobednik za 2022. godinu. Hvala vam.